Pamiarsa Badan Pusat Statistik utawi BPS nguningayang wilangan pengerauh wisatawan mancanegara utawi Wisman ke Indonesia tedo 0,3%. Ring bulan April war sekali tali 3 likur. Nanging anutin seselah tahunan wilangan punika nincap sata pitung dasa 6,3%. Kaketus saking kantor berita antara Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini munggah ring rilis perkembangan indeks harga konsumen Mei warsani mangkin ring Jakarta Mausang wilangan pengerah Wisman saning rancing ngelintangin pintu utama wenten 703 tali pengerau. Selanturnya ning ngelintangin pintu perbatasan wenten 116 kali tali Wisman. Wisman sane liburan ke Indonesia bulan April sane lintang akehan raos saking Malaysia inggih punika 100 talian diri. Selanturnya nih wenten Australia langkungan 100 talian diri Wisman, miwah Singapura sangang dasa talian diri Wisman. Kata wilangannya nih pangrau Wisman ring Januari kantos April warsani mangkin nincap 300%, sayang sarang bulan sani pata ring warsa kali tali kali likur. Puji mausang kantos April warsani mangkin, wilangan pangrau Wisman sampun mesai sarang bulan April ring warsa sani lintang. Panincapan pengeroh inucap akeh ngelintangin Bandara Ngurah Rai, miwah Soekarno Hatta,